Урматтуу көрүүчү, эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып, коңгуроону белгилеп коюңуз. Ошондо сиз биздин каналдан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Ал эми видео жаккан болсо, класс басып, ой-пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Терең ыраазычылык билдиребиз.
проводим много семинаров. Надо сказать, что наше население уже заинтересовано, обеспокоено, поэтому по приглашению некоторых объектов тоже мы выезжаем и даем информационные работы. Да, это средство порекомендовало себя по содержанию активности двора очень лучшей стороны, и поэтому мы остановились на этом средстве. Но надо сказать, что наш инвестиционный отдел получает и другие средства, поэтому на следующей неделе, возможно, другие средства, которые тоже по содержанию активности двора не уступают этому. Oldu? Жасап жатқан составында много бар составында тоже бар раствору өзі қауіпсіздік жағынан дағы, сапаты жағынан дағы паспорттай тұрған атайын шәйкешілік сертификаты бар. Олардың активтілігі абдан жақсы, бұл бағаны қойып жатқан атайын паспортталған. Анан жеті болсы жоқ, жарым саат, беш саатқа чейін экспозиция болғаннан кейін суменен жуып тұрып, андан ары уже ішті баштай берсе болады. Біз Көзөмөлдө борбору тарабынан көптөн бери бардык объектлерге санитарды таратуу борбору жүрүп жатат. Мындай атайын баракчаларды таратып беребиз, семинар өткөзүп, лекция өткөзүп, жанагы сүйлөшүү жолу менен бардык информациялык маалыматтар берилип турат. Ошондуктан азыркы учурда ар жер жаран өзүнүн денсаулыгун жоопкерчиликти жогору сезсе, биздин мамлекетибиз ушул жаман оорудан сакталып Аты жөнүңүздү, кызмат ордуңузду айтып коесузбу? Сатыбалдиева, Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык врачы.